Kidam tangani Assam Gazette notification alo along kipaklang ponating pen Karbi Anglong Autonomous Council lo kido ronga saratum anaphan Karbi customary lo aron kipangtang ponji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council hin pen pinang an asai claim pipon lo labang so ting pensi kidam tang arkoi ni phai kebarni Hamren constituency angkang pi ronga sar kido anatum chingrum si telehor community holalong kattu kawe bang pharoi sira plikebra trogatum aphan ke hokalo kachirona mai padupon JMB Chairman Sar Singh Phangcho kachepahem pupon bangso mailong aluhi sarpo manpen MLA Rup Singh Teron kachetong donalong phapangjang aluhi manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Dimung Hamren VDC Chairman Mohan Rong Pharapen manping kidotum chetong don bangso mailong Karbi Rongasar ke hokalo mate appointment letter Rongasar tumaphan ronpon rong robalong kichari je akrong do laki appointment letter along ingdeng ki thomalong ki jongpon dolo Laso ki jongpon laki longle philang ki chari jia jakong adama sarmate pangri pangdon ang thegalo mate certificate ame kipi una jakong dolo lapenan parta rong robalong judicial atum nang chi jogdun un ipin pen rong asaratum pen bisar ki dar pachok un pusi kachetong dun aluhi atum pen klartak pen than pachini pon News Report Karbi Anglong Live